igama kaThixo egameni lenkosi. Thixo ke makalithande nonke anisikelele ezindaweni zonke enikuzo bazalwane. Ngiphumeleni ke bantwana bakaThixo, ndikhe ndabelane nani ngayo ke le ndawo ke isentliziyweni yam namhlanje. Bazalwane, ndifuna namhlanje ukwabelana nani ngobunye bebandla. Le nto kuthiwa is the unity of the Church of Christ. Mhlawumbi omnye angathanda ukuthi the oneness of the Church of Christ. Now, allow me to define igama lithi ibandla. What is the church? Eli lizwi lithi ibandla ligama elithandekayo kwintetha yesiGrike ethi phaa esiGrikeni ecclesia. When le ntetha ithi ecclesia itranslatewa noba itolikelwa esiNgesini, ithi the called out people of God or the chosen people of God. Niyayiva ke bazalwane? Ithi abantu abakhethiweyo bakaThixo, abantu ababiziweyo bakaThixo, ngabo ababizwa ngokuba balibandla. Noqaphela kwasekuqaleni ke ngoba kuthiwe ngabantu ababiziweyo. Loo nto izokubonisa uba ubizo, ngokutsho kukaPawulos ebhalela abazalwane base-Efesa chapter 4, uthi lunye, futhi ubizo lukaThixo lufubatha ubunye. Abuye lo mzalwane abe namazwi awathethayo kwizincwadi zakhe athi sabizwa ngalo bizo lunye, sabanathemba lunye lobizo lwethu. So uba ngaba sibizwe ngobizo olunye, sizoba libandla elinye ngoba sinethemba elinye nenkosi yethu inye. Bantwana bakaThixo, yiyo le nto umzalwane oshumayelayo aye kufuneke achaze inkosi ayishumayelayo. Bani le nkosi ayishumayelayo? Khona ukuze abantu abakholwayo bakholwe yile nkosi ishunyayelwa ngulo mkhonzi oshumayelayo, bathembele ngale nkosi ishunyayelwa ngulo mkhonzi oshumayelayo, babambelele babe negama elinye lokuyikholwa inkosi yabo. Nayibona bantwana bakaThixo. So olubizo lunye. Ndidlule ke bazalwane, ndibonisa ukuthi njengoba sendichazile ibandla lakhiwe ngokweplan kaThixo. Nikhona bazalwane? Lakhiwe ibandla ngokweplan kaThixo. Alakhiwa ngokweplan yomntu, kodwa lakhiwa ngokweplan kaThixo. Siyabona bazalwane? Ubhala kanjena uPawulos xa ebhalela abazalwane base-Hebrew chapter 8 evesini lika-5. Unamazwi athi, those who serve in the earthly sanctuary serve in a system that is a copy and shadow of what was in heaven, and that Moses was commanded by God to make the tabernacle according to the pattern shown to him on the mountain.
Moses was instructed to make the tabernacle according to the pattern shown in the mountain, which is njengoba uMoses bazalwane ngokwala reference kaPaul ubonisa uPaul ukuthi abantu bebeseva babenqula kule tempile yasemhlabeni. Le tempile yasemhlabeni banqula kuyo yayithotywe nguThixo iplan yale tempile banqula kuyo. Wanika le plan uMoses. Then wathi makakhe ngokwale plan ayinikwa uMoses. Niyayibona bazalwane. So that le plan uMoses ayinikwayo azokwakha ngayo kuthiwa ingumfanekiselo wale isemazulwini. Ngamanye amazwi le tempile yakhiwa emhlabeni ingumfanekiselo. Ukujonga le tempile emhlabeni ibiza kufumaneka ifana exactly le tempile esemazulwini. Niyayibona bazalwane. Ngoba kuthiwe makayakhe le tempile esemhlabeni exactly in accordance with the pattern ayiboniswe entabeni, and le ayiboniswe entabeni uboniswe le isemazulwini ukuze azokwakha le ilapha emhlabeni ngokwale pattern iyale isemazulwini. Niyabona bazalwane, ndinalathisa ke kwincwadi Exodus chapter 25 verse 9 ukuqwalasela le ntetha ke endichazayo bazalwane. Ndiyathemba ke bazalwane ukuthi sisonke ke bantwana bakaThixo. Ndidlule ke bazalwane. Uqhubeka athi ke lo bazalwane, they serve at a sanctuary that is a copy and a shadow of what is in heaven. This is why Moses was warned when he was building the tabernacle. See to it that you make everything according to the pattern shown you on the mountain. uThixo wathi kuMoses, uqinisekise Moses ukuba uyakha le tempile exactly ngokwale pattern okokuthi ngakolo mfanekiselo ndikubonise wona uyakhe ngqinisekisa Moses. See to it. Niyabona bazalwane, qinisekisa ukuba uyakha ngokwale pattern ngoba kufuneka le tempile ngqo isemhlabeni ifane netempile esemazulwini. Nekwana bantwana bakaThixo, ndinirefera ke bazalwane kule tempile yayiza kwakhiwa nguMoses kuba kuthiwe kaloku ibandla likaThixo elinini liyitempile kaThixo. Nikwana bazalwane, kuthiwe nina niyitempile kaThixo. Niyayibona bazalwane, kuthiwa uThixo uhlala kuni. Niyayibona bazalwane, ngoba nina niyitempile kaThixo. So kwanjengoba itempile kaThixo kuqala abasirayeli bekufuneke ifane netempile zemazulwini, oko kuyanibonisa ukuthi le tempile niyiyo kufuneka ifane exactly netempile kaThixo esemazulwini. Nikhona bazalwane, which is indlela ebizwa ngayo le tempile semazulwini kufuneka ibizwe ngayo le tempile emhlabeni. Iintsika zale tempile semhlabeni kaThixo ime ngazo kufuneka ibe zezime ngazo esemazulwini. Nikhona bazalwane, abakhonzi bakaThixo bakhonza uThixo kule tempile semhlabeni bayiyo ngokwale ndlela kukhonzwa ngayo kule tempile semazulwini. Nikhona bantwana bakaThixo, ndiyathemba sonke ke bazalwane. Alright, xa ufunda incwadi yaseKorinte uchapter 1 Corinthians chapter 3 verse 10, uPawulos phaa uthi yena uyi-master builder. Nikubona bazalwane, uthi ungumakhi osisilumko. Niyabona bazalwane, uthi yena ungumakhi osisilumko. So umakhi osisilumko bazalwane, uPawulos uqwalaselisa ke abantu abakhayo, niyabona, uba bakhe beqaphele kakhulu. Nikubona bazalwane, mabakhe beqaphele kakhulu, bakhe belumkile bazalwane abantu abakhayo. Xa isebenzisa amazwi athi umuntu makahlole ukuthi ukuthini ukwakha phezu kweli litye lesiseko selabekwa kade. Elo litye linguKristu bazalwane. Niyayibona, eli litye bazalwane linegama eli kwakhelwa kulo. Eli litye eli nguKristu lona eli litye kwakhelwa phezu kwalo. So umuntu makaqaphele uba uthini ukwakha phezu kwakhe. Niyayibona bazalwane, umuntu angakhi nje kodwa umuntu makaqaphele uba uthini ukwakha phezu kweli litye labekwa kade linguKristu. Nikhona abantwana bakaThixo.
bazalwane, ibandla likaThixo aliyiyo icawe noma isonto. It is not a denomination. Nikhona bazalwane, i-denominations bazalwane noma isinagogue zizinto ezifawulwe ngabantu. Xa esebenzisa lamazwi uPaul athi ekaThixo ke ingcibi, that is the builder, nomseki, okuthiwa umseki kuthiwa the founder nguThixo. So uThixo bazalwane is a builder and is a founder yebandla lakhe. Nikhona bazalwane. So i-denominations ke zine builders zazo, different builders. Zine founders zazo, are different founders. But ibandla likaThixo lona bazalwane line founder i-one, who is the Lord Jesus Christ. uKristu ngokwakhe bazalwane uyedwa i-founder, uyedwa umakhi bazalwane. Njengoba wathi uza kulakha ibandla. Niyayibona bazalwane, ndiza kulakha ibandla lam ndilakhele phezu kolwalo. So nguye umakhi uKristu, nguye ifounder uKristu. Nikhona abantwana bakaThixo. So bazalwane, le nto xa sithetha nge-divine pattern sithetha ngento yakhiwe ngobulumko bukaThixo bazalwane, ngokweplan kaThixo, sisebenzisa igama elithi the divine pattern. So this divine pattern bazalwane is what differentiates the Church of Christ from denominations. Lakhiwe njani ibandla likaKristu xa lithelekiswa nokukhiwa kwamahlelo abantu? Lakhiwe lona ngobulumko nobungcali bukaThixo, kodwa amahlelo akhiwe ngobulumko nangobungcali babantu. Niyayibona bazalwane, yonke ke bazalwane into ekhiwe ngobungcali babantu is a denomination. Lihlelo ngamaqembu enziwa ngabantu. It is not the Church of Christ. Nikhona bazalwane, it is not in the Church of Christ. Yiyo le nto bazalwane xa kuthethwa ngebandla kungekho umuntu unocinga uba ubani igama leli bandla, sawulibiza ngokuthi yini eli bandla, lizawukhonza kanjani eli bandla. Akho umuntu ocinga njalo, ngoba ingcibi nomseki walo uKristu, which is the builder and the founder, is Christ. Nikhona bazalwane. So lona liva ngumnikazi walo ukuthi lifanele likhonze kanjani ukuze lona likhonze kanjani. Nikhona abantwana bakaThixo. uThixo ngokwakhe bazalwane, he provided a plan and believers are responsible to build in accordance bazalwane to his revealed will and not according to human ideas or traditions bazalwane. Nikhona abantwana bakaThixo. Kunjalo bazalwane, kunjalo abantwana bakaThixo. Our God provided the plan and believers are responsible bazalwane for building accordance to his revealed will and not in accordance with the ideas or traditions of man. Ngoba ibandla likaThixo lahluka ngaloo nto bazalwane, no human plan, no human tradition, but ibandla likaThixo lakhiwa ngeplan kaThixo. Niyayibona bazalwane? All right. Ndidlule ke bazalwane. uPaul xa ebhala abazalwane baseKorinte chapter 3 verse 1, 1 Corinthians, unamazwi athi, for no other foundation can anyone lay down than that which is laid, which is Christ. The church was founded by Jesus Christ bazalwane in 33 AD. Nekhona abantwana bakaThixo. Ayikho bazalwane isiseko uthuthu umuntu olubeka sona ngaphandle kwesema kuqala, singuKristu bazalwane.
asikho esinye bazalwane. uKristu yedwa isiseko esikhona. Alright ke bazalwane. Now ndiza ngetopic ke ngokusatopic ezothi bazalwane. The gospel preached by the Church of Christ. There should be one gospel bazalwane. Ishumayela ntoni ibandla likaKristu bazalwane? Ishumayela ntoni lona? Ngoba ibandla likaKristu linemandate yokushumayela, libizela abantu kulo. Xa libabizela kulo linemessage eliyiphetheyo lona ibandla. Ebese ndithe bonke abantu abazayo kulo funeka baze ngale message iyi-one. Nikhona bazalwane? Now, njengoba inkosi yatshoyo ngokufunxa kaMarko chapter 16 verse 15 and 16, yathi, go into all nations to all the world and preach the gospel to the whole creation. Hambani niye kulo lonke ihlabathi nishumayele indaba ezilungileyo kuyo yonke indawo. Niyabona bazalwane? So linalo mandate ibandla to go all out to preach the gospel. Umhlaba wonke lishumayele indaba ezilungileyo kulo lonke ihlabathi. Mandate inebe ibandla leyo bazalwane, inkosi yalo xa iza kunyukela emazulwini. Now, lento yokushumayela kwabazalwane kwathiwa izawuqala eJerusalem bazalwane, lapho izawuqala khona uba kushunyayelwe khona. So xa iqala kwenzeka yenziwa nguPetros indaba yokushumayela eJerusalem ngomhla wePentecost bazalwane. uPetros xa evula umlomo eshumayela uthi nje bawufunda kuchapter 2 wonke bazalwane eqhubekeka naye echaza yonke into uPetros awufikela kuverse 36 apho athi khona, mayazi ngokuqinisekileyo yonke indlu kaIsrayeli ukuba yena lo Yesu nambethile emnqamezweni nina uThixo wamenza inkosi noKristu. Nikhona bazalwane? Yonke indlu kaIsrayeli, let the whole house of Israel know that this Jesus whom you crucified was made Lord and Christ. That was the gospel bazalwane beshunyela bazalwane beshumayela lovangeli. Ilento xa ufunda uverse chapter 5 uverse 41 42 izothi incwadi ba imihla yonke ezitempileni nasemakhaya babengayeki ukufundisa nokushumayela indaba ezilungileyo zokuba uYesu lo unguye uKristu. Nikhona bazalwane? It was a mandate and a special message of apostle to proclaim that Jesus whom they crucified is Lord and Christ. That was the proclamation of the gospel bazalwane of the apostles, to proclaim that Jesus is Lord, Jesus is Christ. Ndiyathemba ukuthi sisonke bazalwane. Nikhona abantwana bakaThixo. uPaul uthi uma ethetha nabazalwane bathela namaJuda kwincwadi yeZizwe chapter 17 verse 13 unamazwi athi, lo Yesu ndishumayeza nina yena mna uKristu yena. This Jesus whom I proclaimed to you is Christ. This Jesus whom I proclaimed to you is Christ. So that was the proclamation. That was the proclamation, brethren, made by the apostles. They proclaimed that Jesus is Lord and Christ. So lo nto abazalwane ibonisa ukuthi every member yebandla wonke umzalwane ophumayo engumphumi inkosi kaThixo eyoshumayela ivangeli makaphathe this message. Sizwana bazalwane, he must proclaim to the whole nation, he must proclaim to the whole world that Jesus is Christ and Lord. Sizwana bazalwane, makashumayele lo umzalwane ehlabathini lonke ukuthi uYesu lona nguKristu uyinkosi, uJesu lona unguKristu bazalwane uyinkosi. That is the gist of our message bazalwane. Zonke ezinye izinto esizichazayo bazalwane
are supporting evidence to prove that Jesus is Christ. Inkhona bazalwane. Uma sishumayela ukuthi uYesu wavuka ngomhla wesithathu bazalwane. We are proving ngalonto ukuthi uJesu unguye uKristu. Inkhona bazalwane. So this statement esiveza ukuthi he died and he is resurrected bazalwane proved beyond reasonable doubt that indeed this Jesus is Lord and Christ bazalwane. Are we on, brethren? Now Paul devoted himself fully to the word, testifying to the Jews that Jesus is the Christ. He was devoted in preaching that Jesus is Lord and Christ. This is our gospel. Sonke bazalwane bakholwayo, sonke sikulibandla lenkosi Kristu, siphume all out in all nations, preaching this gospel, proclaiming that this Jesus that we are preaching is the one who is Lord and Christ. Lo Jesu simshumayelayo nguye yedwa uNkosi, nguye yedwa uKristu. Sishumayela lo nto bazalwane ezindaweni zonke. Alright ke bazalwane. Alright. Now umbuzo ke bazalwane uthi kutheni kufanele kube khona ubunye bebandla? Nikhumbule bazalwane and keep this in mind. Acts chapter 18 verse 5 when I said Paul devoted himself bazalwane fully to the word. Wayezinikela wonke uPaulus bazalwane ezweni eshumayela eqondisa efakaza ngakho konke ukuthi uJesu unguye uKristu. Bazalwane ibandla lenkosi it's a must ukuba belinye. There must be a oneness of the church bazalwane and unity. It is a matter of must. It is not a matter of whether siyathanda okanye asithandi bazalwane. Kodwa it is a must. Uyinyanzelekileyo ukuthi ibandla libe linye. Kaba xa ibandla lingabikho linye senza different churches bazalwane. So besifumaneka singabantu ababakhathaza mahala abantu becawe ne-denominations when sisithi they are not in the right path yokuhlola uThixo bazalwane. So besibakhathaza mabelize because nathi sabe sizibiza ngebandla but sifoma i-denominations. So maintain the same character with that of the denominations. Nikona bazalwane. Ingakho kufanele silwe ukulwa okunye sonke. Silwele inkolo endabezilungileyo. Silwele ubunye bebandla bazalwane. Ukuze bonke abantu abangafuni ubabanye. Sibazi abanjalo abakho kulo ibandla. Qha bathanda izibizakalo bazalwane. Ngoba bonke abantu abasembandleni lenkosi bafanele balwe ukulokunye balwele this unity of the Church of Christ bazalwane. This oneness of the Church of Christ. This singularity of the church bazalwane. Bonke abazafana balwela lonke abakulo nyani bantu. But bakhona abantu bazalwane abanothanda ukuzibiza ngalo bengekho kulo. Asibanceda ke bazalwane bayakwamkela umvuzo wabo phambi koThixo. Kodwa sathi sibazi ukuba abantu abakho kulo thina sonke siqiniseke ukuthi sikulo silwele ubunye benkolo yabeziluleyo. Silwele this oneness. Silwele this singularity of the church. Sizokwazi ukuthi wonke ozahlulayo bazalwane akathethi nyani ke kubantu ufuna ukubakhe umnqweno. He's working for his own desires bazalwane. Otherwise he is not a member of the Church of Christ. Noba ngumlomo angatsho aclaim that is a member, but we know him that this person is not a member, because if a member gave in the unity of the Church of Christ, because the church was commanded to be unified bazalwane. So kuba nifunde incwadi kaJohn chapter 17 verse 21 to 24 unamazwi awathetha ngohlobo phaa uKristu inkosi yethu bazalwane.
I pray that they will all be one. Oh, bazalwane, take this very serious. I pray that they will all be one. Ndithandazela uba aba bonke babe mnye. Mthandazo wenkosi lo bazalwane. Nangu umthandazo wenkosi yethu bazalwane. Yona mthandazo wenkosi ngulona ke bazalwane. Nendokuthiwa ngumthandazo wenkosi. Our Lord prayed. I pray that they will all be one. Just as you and I are one. Ndithandaze abo babe mnye. Njengoba namba nawe simnye. Niyabona bazalwane. This is a prayer. This is a prayer. May they experience such perfect unity. Oh, bazalwane. Take note of this scripture, bazalwane. John chapter 7, verse 24. Please, brethren, take a note. Take this very serious. May they experience such perfect unity that the world will know that you sent me. Nikhona bazalwane. Mababuve ubunye bazalwane babanye ukuze izwe liqonde ukuthi wena wandithuma bawo. Says our Lord Jesus Christ, bazalwane. Nikhona abantwana bathina. Oh, please, brethren, take note of this. Very serious, bazalwane. Very serious. Happily, bazalwane. Uba sifunde incwadi kaMatthew chapter 22, sifunde verse 22 to 28. These are the words as Noah told us. The following words, every kingdom divided against itself is brought to desolation. And every city or house divided against itself will not stand. Oh, bazalwane. Lalela namazwi bazalwane. Wonke umbuso ohlukahlukene wona ngokwawo bazalwane usengcupheni yokubhubha noma yokubhanga uchabalale bazalwane. Nikhona bazalwane. Nayo yonke indlu bazalwane okanye isixeko. Nikhona abantwana bathilo esihlukahlukene ngokwaso bazalwane soze sine. So thina bazalwane sisembusweni kaThixo. Lithi ke izwi umbuso ohlukahlukene kwawo bazalwane usemngcupheni wokubhujiswa ukubhanga. Ingaba lo mbuso kaThixo siko bazalwane sikubeka lo mngcuphe ubhanga ukubhujiswa bazalwane. Ingaba le ndlu kaThixo sikuyo bazalwane isixeko sikaThixo sisizwe sikaThixo sisibeka lo mngcuphe bazalwane uba singaze sine. Nikhona bazalwane. Aqhubeka lamazwi athi bazalwane. If Satan casts out Satan, he will be divided against himself. How then will his kingdom stand? Bazalwane, lamazwi bungayiva kahle athi uba uSathane ulwa nomnye uSathane. Izoqina kanjani umkhosi wakhe noma indlu yakhe bazalwane? Niyabona bazalwane? Ubukumkani bakhe buzakuma njani mhlawumbe besilwa? Bukani phandle ke bazalwane ehlabathini. Bonke abantu abangekho kulibandla are not the members of the Church of Christ. Banento yabo ebizwa ngokuthiwa yi-Council of Churches. In that council of churches, they fight for their unity. Are you with me, brethren? They all fight for their unity. They strive very hard to be unified. Which is now why we are unified against the kingdom of Christ. And then by turn, this kingdom of Christ is divided. How will you stand? No challenge, bazalwane. Uba bona behlangana bemanyana bayokulwa nendlu kaKristu bahlasele batheke yona. Izokwazi kanjani uma bazalwane besuccessful ilwe inqobe uma kwayona isilwa yodwa? Buyisana ingqondo bazalwane.
Buyisana ingqondo bakho bakaThixo. Buyisana ingqondo bakaThixo. Bazalwane, the Church of Christ is singular. Ibona bazalwane. The Church of Christ is one. The Church of Christ is a kingdom. It's not kingdoms. It is a kingdom. The Church of Christ is also referred to as the bride. Nikhona bazalwane. Ibandla leNkosikazi linye lingumbuso kaThixo, libubukumkani bukaThixo bazalwane. Alizozikumkani, aliyomibuso, lingumbuso oyi-1, libukumkani oyi-1. Libizwa ngokuba kuthiwe lingumakoti. Xa kuthiwa lingumakoti, i-singularity bazalwane, linye. Kuba libaninzi bizothiwa lingabatshakazi, kodwa kusuke kuthiwe lingumakoti. Nikhona bazalwane. Kubuye kuthiwe lona lingumzimba kaKristu. Akuthiwa liyimizimba ukuze kubonakale ngathi maninzi, kodwa kusuke kuthiwe lingumzimba kaKristu ibandla. Nikhona bazalwane. Ndicela bazalwane manegama lenkosi nikunake kakhulu ukundibutha phambi kwenu bazalwane. Ninake ukundibeka nihlinze inhliziyo yami phambi kwenu bazalwane ukuze niphinde nithi bathi niyakholwa, nithi nisebandleni nifike niqwalasele bazalwane uba ngenene na nihambe endleleni ecorrect na bazalwane. Alright ke bazalwane. Le nto ke bazalwane ibonisa ukuthi inkosi njengoba yayitshilo yathi izawakha ibandla, ayizange yakhe amabandla, kodwa yasuka yakha ibandla. Ikhona ke bazalwane abathandekayo. uPawulos ke bazalwane xa ebhalela abazalwane base-chapter base-Efes, the book of Ephesians chapter 4 verse 4 to 6, he has the following to say. There's one body, one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, and one God. Ubhala kanje lo mzalwane. Mnye umzimba bazalwane. Mnye umoya bazalwane simamkele umnye bazalwane umoya. Linye ithemba esamkele lona bazalwane. Inye inkosi yethu bazalwane. Lunye ukholo lwethu. Lunye ubhaptizo lwethu bazalwane. Mnye uThixo wethu. Zivelaphi imfazwe phakathi kwenu bazalwane? Zivelaphi yanhlukahlukano phakathi kwenu bazalwane? Uthi uPaul ke imfazwe zivela apha emalungwini emizimba yenu. Zivela apha kwizinto zemizimba yenu. Uthi eziwuphumele umkhosi umoya. Nikhona bazalwane. Which is imfazwe nokulwa nokuhlukana uphuma enyameni kungumsebenzi wenyama bazalwane. Kungumsebenzi wenyama. Nikhona bakhozi bakaThixo. Inyama iphumela umkhosi umoya bazalwane, iyafayitha ilwa nomoya. Nikhona abantu bakaThixo. Now, uKristu bazalwane, Christ is the founder, the Lord and head of his one church. His one church is called by his name, the Church of Christ. Kristu bazalwane inkosi yenu, uyifounder besenjilo, uyinkosi ibandla lakhe bazalwane, uyinhloko, the head kwibandla lakhe, ibandla lakhe libizwa ngaye, ingoko libizwa ukuthi libandla likaKristu, which is the Church of Christ bazalwane. So abantu bonke ke bazalwane babizelwa kwelo bandla linye, amaJuda namaGrike bazalwane. Abizwa ngemessage enye, ebizelwe ebandleni elinye, ebizelwe enkosini enye, ebizelwa kuThixo omnye, ebizelwa kwithemba elinye bazalwane. Nikhona bazalwane. That's why uPaul athi kumaJuda I'm preaching the Christ. KumaGrike, in the Greeks, I'm preaching the Christ. Now it's the same gospel. Paul refers to kumaJuda like kumaGrike, always when a referrer to the Greek,
Ama-Greek are representa the Gentiles because Greeks are Gentiles. So uma uPaul ethi kumaJuda nakumaGrike uthetha ukuthi kumaJuda nakwabezizwe kubo bonke kushunyayelwa uKristu bazalwane. Akukho gospel noma vangeli lishunyayelwa kumaJuda then lihluke xa lishunyayelwa kwabezizwe. Cha akunjalo bazalwane. Kodwa ivangeli lishunyayelwa kwabezizwe lilo lishunyayelwa kumaJuda. Kushunyayelwa indaba ezilule olunye kumaJuda, kushunyayelwa indaba olunye indaba ezilule kumaGrike noma kwabenhlanga zonke. Nikhona abantwana bakaThixo. Kushunyayelwa uKristu kumaJuda, amaJuda akhathazeke abe ne-anger when it is preached unto them that Jesus is Christ. Nikhona bazalwane. Kushunyayelwa uKristu kumaGrike which is kwabezizwe, the Gentiles. Bayibone loo nto as foolish. Nikhona bazalwane. Njengoba namhlanje bakhona abathi xa sishumayela bazalwane sisithi bazalwane kholwani ukuba uYesu lo unguKristu uyinkosi. Kholwani ukuthi uJesu lona unguKristu uyinkosi. Kholwani ukuthi kungegama lakhe uKristu ukuphenduka nokuthethelwa kwezono. Bathi foolish into zishumayelayo bazalwane. Sithi bazalwane ubhaliwe kwathiwa njengokutsho kukaKristu chapter 24 kaLuka. Umele ngokunjalo uKristu ukuthi avuke nzima. Nokuthi uKristu afe avuke ngomhlesithathu. Nokuthi kuvakaliswe noma kushunyayelwe egameni lakhe uKristu ukuphenduka nokuthethelwa kwezono uqala eJerusalem. Bafe bakhubeka abantu ukuthi bazalwane bangabe sasithanda ngenxa yaloo nto leyo. Bathi sishumayela ivangeli ubudenge ngenxa yaloo nto bazalwane. Yilento ayitshoyo uPaul leyo bazalwane. Nikhona abantwana bakaThixo. Kumele bonke bazalwane balikholwayo lelo vangeli baxolele ukuthukwa ngenxa yeli vangeli bazalwane. Bangatshintshi bazalwane. Baxolele ungathandwa ba-isolate ngabantu ngoba beshumayela ivangeli elinye lokuthi uJesu lo wazalwa nguMaria, uJesu lo wabethelwa esiphambalweni, uJesu lo wavuka ngomhlesithathu bazalwane kwaphala ligazi kuye. Yena nguKristu. Ushunyayelwa ukuba unguKristu yena. Ushunyayelwa ukuthi uyinkosi. Nikhona bazalwane. Akushunyayelwa ukuba uJesu kodwa kushunyayelwa uJesu lo nguKristu yena yinkosi. Kushunyayelwa ukuthi egameni lakhe uJesu onguKristu wamkelisa ukuphenduka nokuthethelwa kwezono bonke abantu abakholwa kuye. uKristu lo bazalwane ukuthi makuvakaliswe egameni lakhe ukuphenduka nokuthethelwa kwezono. uJesu lona ke bazalwane unguKristu. Nikhona bazalwane. Lelo livangeli lethu bazalwane ekufanele simanyane sibe unified kulo, sishumayele lona umhlaba wonke, sibe libandla linye, likholwe lo vangeli linye, lishumayele lo vangeli linye, libizelwe ethembeni linye elinguKristu Jesu, elibizelwe enkosini enye enguKristu bazalwane, libizelwe uThixo omnye bazalwane bethu. Inkosi ke bazalwane isikelele ezintweni zonke. Nikhona ke bazalwane. Uthi uPaul when writing to the First Corinthians to his books, First Corinthians, chapter 1, verse 23 to verse 40. Here's the following to say there. But we preach Christ crucified unto Jews, a stumbling block, and unto Greek foolishness. So when we preach that Christ was crucified, the Jews are offended. And the Gentiles say it is all nonsense. Now bazalwane, njengoba sabizelwa ke ethembeni elinye emzimbeni omnye, samkeliswa moya mnye, sabizelwa enkosini enye bazalwane. Owethu umsebenzi bantwana bakaThixo is to maintain the unity of the Church of Christ. It is our duty to maintain the unity of faith bazalwane. Sigcine ubunye bokholo bazalwane. Sigcine ubunye bokholo. Paul wrote as follows to Ephesians chapter 4 verses 1 to 6. As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received.
Be completely humbled and gentle. Be patient. Are we together, brothers? Let me rephrase it, Xhosa bazalwane. Uthi uPaul apha bazalwane encwadi Efeso ahlukene sesine kuqala kwesithandathu. Mna njengombanja wasenkosini siboshwa enkosi bazalwane. Ngiyanicenga bazalwane ukuba nihlale ngokufanele indaba ezilungileyo noba ivangeli enakubizelwa kulo noba enalamkelayo bazalwane. Nihlale ngalo bazalwane, niphile ngokufanele ivangeli lenu badlala bakaThixo. Livangeli lethu bazalwane lasibizela ubunye benkolo, emzimbeni omnye, ethembeni elinye, enkosini enye. Uthi umzalwane wethu uPaul basihlale ngokufaneleyo ke bazalwane lobizo salamkelayo. Sihlale ngokufanele lobizo bazalwane. Sipheleliswe sigqibeze ngabagqibeleleyo. Sibe ngabathobileyo bazalwane, abanomonde abantwana bakaThixo. Uthi lo mzalwane, bearing with one another in love. Bazalwane, sibekezelelane bazalwane. Ninyamezelana bazalwane, isenziwa luthando. Nazo inkinga apho ikhoyo bazalwane, abazalwane behluleka ukunyamezelana bazalwane. Behluleka ukunyamezelana bazalwane ngoba bazaliswanga eluthandweni lukaThixo. Uqhubeka athi lo mzalwane bazalwane. He continued to say, make every effort to keep the unity of the Spirit, just as you were called to one hope when you were called, one Lord, one faith, one baptism, one God, and one Father of all, who is over all. Bazalwane, ngifuna emphasize la mazwi athi, make every effort to keep the unity of the Spirit. Bazalwane, la mazwi athi make every effort, athi yenzani konke okusemandleni bazalwane. Yenzani konke eninakho ukugcina ubunye bukamoya. Nikhona bazalwane? Yenzani konke bazalwane eninakho. Inkosi mayinsikele bazalwane. Ndiyabonga uThixo bazalwane, ngoba kukhona bazalwane abazinikeleyo ukuthi benze konke bazalwane ukugcina ubunye bokukholwa kwethu, ubunye bukamoya. Ndiyasalutha bazalwane umzalwane uMsweli eFlagstaff ongomnye wabazalwane. Ndiyasalutha umzalwane uKwethube Mntakamadali kwapha eFlagstaff ongomnye wabazalwane. Salutha kakhulu bazalwane kumzalwane wethu uKhoza eNelspruit bazalwane apha eMpumalanga Province, indoda dedicated ezinikele kulo msebenzi bazalwane. Salutha bazalwane. Ndiyasalutha bazalwane kumzalwane wethu uNgaleka KwaZulu-Natal eShepstone, indoda ezinikele kulo lungiselelo bazalwane, ezama nathi bazalwane kulwa kunye. Ndiyasalutha bazalwane kumzalwane wethu uBiyela kwaZulu-Natal, indoda ezinikeleyo kwakulungiselelo bazalwane kunye nathi. Ndiyasalutha bazalwane kakhulu. Ndisaluthe kumzalwane wethu uMhlambiso eGeorge bazalwane, umzalwane ozinikele kulo lungiselelo bazalwane, ukuthi abambe nathi bazalwane, enze konke okusemandleni ukugcina ubunye benkolo endaba ezilungileyo bazalwane, ubunye bukamoya bazalwane. Ndiyasalutha kubazalwane badala. Salutha bazalwane kumama uGqotho udadewethu Queenstown. Salutha kakhulu udadewethu ongomnye wanamaqhawe bazalwane azinikele kulo lungiselelo bazalwane ukuba enze konke anako bazalwane ukuba axhase ulungiselelo. Ndiyasalutha bazalwane udadewethu uZusa Linganiso Nqamako. Ndiyasalutha bazalwane naye ongomnye qhawekazi lethu bazalwane olulungiselelo. Ndiyasalutha kakhulu bazalwane. Ndiyasalutha bazalwane kudadewethu uMamqedi bazalwane uMsisinqanga. Ndisalutha kakhulu ongomnye ophuma umkhosi nathi bazalwane osinikeleyo kunye nathi ukuzama umzamo kunye nathi kulwela olulungiselelo ukuthi ibandla lenkosi lelinye ligcine ubunye benkolo endaba ezilungileyo bazalwane. Ndiyasalutha bazalwane kumzalwane uMoyo. Salutha kakhulu
enye indoda sibambisene nayo bazalwane ekusebenzeni siwasivuka sisebenza ulungiselelo bazalwane salutha phaya umzalwane usiyamthanda ngiyasalutha umntakamncanca naye phaya kwalacala salutha kakhulu naye oyengomnye wamakhalipha akhulayo ya Young Lions inguye nomzalwane umoyo yabona abazalwane abancane phakathi kwethu these are Young Lions endifuna ukuthi kubo raw Young Lions raw lithemba lethu lakusasa ngibulise umzalwane phayana and ubhekisha who's also a Young Lion naye phaya eTsomo nakuwe mzalwane wethu lithi raw Young Lion raw ngomnye wabazalwane sinethemba kubo kakhulu ukuba ngani siyawufeza uqhaza sibalekayo bazalwane bulise intombazane encinci phaya uYolanda saluthe nakuye phaya ngomnye wethu bazalwane kolungiselelo ya ngithi raw Lioness raw Young Lioness siyabonga ngawe uThixo ntombi bulise umama kaYolanda umama kaMatye naye ngiyasalutha kuye ongomnye wethu kulungiselelo bantwana bakaThixo siwasivuka naye ekusebenzeleni inkosi siphuma umkhosi kaThixo silwela kunye bekhona nabezilungileyo bazalwane ndivumeleni to make a call ukuba nabani na bazalwane noba uphina unhliziyo yakhe inye nathi bazalwane olwela lenkolo ulangazelela ukuba ufeze umthandazo wenkosi bazalwane ukuba sibe banye naye uthi I'm availing myself to make every effort to keep the unity of the spirit, to keep the unity of faith. I'm availing myself. Ochoyo bazalwane noba uphina siyamcela ukuthi aphakamisa isandla vela athi nami ndikhona count me in bazalwane nabani bazalwamkelekile uzinikelayo athi bazalwane count me in ukuze abambe nathi azame nathi ezigabeni ezidlulileyo inkosi yothi benisikelele manje abantu abaxeseni kanganye nonke Thixo wethu anisikelele aniqinise abantu indoda enkulu uba ukwayi ecuwa ya ongoyena umdala kuthi sonke apha kule team sendibalile isebenza lo msebenzi ungaka bazalwane ufuna inkosi ilweni inhliziyo kaThixo uba kwenzeke yona ndoda enkulu uba ukwayi umkhonzi kaThixo thobeke kakhulu bazalwane indoda elilungisa indoda engakhalazelwayo inkosi bantwana bakaThixo ehlala njalo bazalwane inyathela ngesidima ivula umlomo ngokulumko ulela phaka kakhulu ndoda enkulu iqineyo siyabonga mkhozi Alright bazalwane ndidlule ke sendiya ekuyiphetheni ke bazalwane bethu intetha yami ndifuna uyiphetha intetha yami kulamazwi endiyakuwo ethi Paul wrote to the Ephesians chapter 4 verse 11 to 13 he wrote as follows so Christ himself gave the apostles apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the Lord and in knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Bazalwane, njengoba uPaul ubhala apha uthi uThixo wethu uKristu bazalwane enyukele emazulwini wabaphizipha abantu ngomoya engcwele abanye bangabapostoli abanye bangabaprofeti abanye bangabashumayeli noma abavangeli abanye bangabelusi which is pastors abanye bangabefundisi uthi ke yonke lonke isenzele ukuthi abangcwele baqhotyiswe bazalwane beqhotyiswe umsebenzi kaThixo nikhona bazalwane abangcwele baqhotyiswe ngoba le team yonke ndiyibala bazalwane ngabazalwane abavele kuba baqhobele umsebenzi kaThixo esithi ibandla lonke lifanele liqhotyiswe liqhobele umsebenzi kaThixo nebona bazalwane uthi ke ukuze wakheke umzimba kaKristu bazalwane so that the body of Christ may be built up wakheke umzimba kaKristu bazalwane xa ithi wakheke utsho ukuthi ube ngumzimba well built ngamanye amazwi osulungekileyo okugqibeleleyo bazalwane uyayibona abantwana bakaThixo
uthi side thina sonke sifike ebunyeni, which is to reach the unity. Bazalwane, ezi efforts zenzayo zokuthi sonke sifike ubunye benkolo, the unity bazalwane. Yebo? Sifike khona bazalwane nasekumazini okupheleleyo unyana kaThixo. Simazi kakuhle unyana lokaThixo, ubani lo sithi unyana kaThixo bazalwane. Ngoba ikhona into okufuneka siyazile bazalwane xa sithi uKristu lona uYesu ngunyana kaThixo. Khumbulani kaloku bazalwane, ukhe kwaprofetwa ngaye lo nyana kaThixo. Xa ufunda isiprofethi kaIsaya chapter 9 bazalwane, xa iprofeta ngayo Isaya phaya uthi lo nyana kaThixo uthi sizalelwe umntwana, sinikwe unyana, athi yena ukuthethelela kusemahlombe akhe noma kusesichakeni sakhe. Niyabona bazalwane, athi yena kuyothiwa nguThixo oligoqa, amazulu athi nguThixo onamandla. Lo nyana bazalwane, lo nyana le ndodana ukuthethelelwa kusemahlombe ale ndodana, yona le ndodana nguThixo, yona le ndodana bazalwane nguThixo onamandla. Nikhona bazalwane, athi ngumthetheleli woxolo, he's a peacemaker, yona le ndodana bazalwane. Abuye lo mprofeti Isaya athi yona le ndodana inguyise ongunaphakade. Yindodana, but njengoba indodana ndithi indodana inoyise, but kwale ndodana le inguyise, it is his father. He is the son and he is also his father. The same son is his father. Nikhona bazalwane, ingakho uPaul asebenza lamazwi athi simazi size sifikelele kumazini okupheleleyo unyana kaThixo. Simazi bazalwane, simazi. Ngoba uma simazi nje kuphela ukuthi ngunyana, siphela asikamazi ngokupheleleyo, ngoba ukuchazwa kwakhe ngokupheleleyo uchazwe ngokuthi unguThixo onamandla. Kwachazwa kwathiwa uyindodana, kwathiwa unguThixo onamandla, kwathiwa umbuso usemahlombe akhe, kwathiwa ungumthetheleli woxolo, kwathiwa unguyise ongunaphakade. So ukuze sibe siyamazi ngokupheleleyo funeka sibe simazi ngazo zonke ezi zinto bazalwane, sizivume zonke ezi zinto ngaye, sizamkele zonke ezi zinto ngaye ukuthi uzizwe yena. Nikhona nabantwana bakaThixo? Egameni kwesibonelo uThixo kodwa amsikelele bazalwane. Now, ngaloo ndlela ke bazalwane bam, ngizifuna ukugqibela ngalamazwi athi kaPawulos bazalwane. Pawulos ubhala abazalwane baseKorinte kwakule ncwadi yokuqala chapter 1 verse 10. 1 Corinthians chapter 1 verse 10. He wrote as follows bazalwane. Brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, I pray that there be no divisions among you. Oh bazalwane, let me repeat these words. Brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, I pray that there be no divisions amongst you. Oh bazalwane, ithandazelo lo Paul njengoba inkosi uKristu yayithandazela, umpostoli wabezizwe bazalwane Paul wayithandazela lelo, thandazela kungabikho kwahlukana phakathi kwenu. He prayed that there be no divisions amongst us, but be binded in perfect unity. Sibotshwe bazalwane, sibotshwe ngobunye obuphelele. Sibotshwe bazalwane ngobunye obuphelele. Nikhona abantwana bakaThixo. Nazi ke bazalwane ii-challenges ekugcineni kwenkulumo yami endifuna uziveza ezenza ukuthi kubenzima uku-achieve le goal, nokuthi abazalwane bahlangane besahlukana. Bazalwane, ukungamkelani ekwahlukaneni kokuqala. Bazalwane, ngivumeleni ngi-emphasize lapha. Bazalwane, soze kuphele ukwahlukana ngokuqala. Siyawuhlala sinazo indawo esingazivi ngendlela efanayo when we read the scriptures. Kuba siyafunda bazalwane, we are reading what is written. Sizoba ne different understanding uma sifunda.
Nikhona bazalwane. Then kuba sine different understanding ngoba sifunda, ufuneke sincengane bazalwane patiently ukuba size sibe kuqonda kunye. Bazalwane, ndivumele nditsho kuni ukuthi this is the one important character yebandla edifferentiator ibandla likaKristu to the denominations, ukuthi kube khona ukungaqondi ngendlela efanayo. Why kuba khona ukungaqondi ngendlela efanayo? Yingoba bazalwane siyafunda izincwadi ezibhalwe ngabapostoli ezibhalwe libandla. Nikhona bazalwane. Akukho omnye phakathi kwabazalwane worldwide in the church who is allowed to impose the rules over other brethren. Akukho omnye who is allowed bazalwane to impose the law over other brethren. But kuyafundiswa bazalwane ngithi akukho omnye umzalwane kulo lonke ilizwe bazalwane emhlabeni wonke onamandla negunya lokumisela umthetho abanye bazalwane. Nikhona bazalwane. Onolungelo ukuthi bazalwane khona kanje. Sanukwenza kanje kumlungelo ukwenza kanjani. But abazalwane bonke banelungelo abafundisa ukuthi bafundise umthetho obhaliweyo kaKristu bazalwane, bafundise incwadi zabapostile, bafundise imfundiso. Ekunothi xa ifundiswa singayivi ngendlela efanayo namhlanje, kanti soyiva ngendlela efanayo next month bazalwane. Yeyona nto bazalwane ebonakala ukuthi abazalwane balibandla le ukuthi babe nako ukwahluka ngokuva bazalwane, futhi bangabhulishani bafosane bavingelelene, but persuading each other bazalwane, bancengana bazalwane. Lena uPaul ayixola athi ndiyanincenga bazalwane ukuba nibe kuqonda kunye, nibe sicabanga sinye. Bayancengwa bazalwane to that bazalwane, bayancengwa ukuba babe kuqonda kunye, but abazalwane bayakhomandwa. They are commanded to be one, to be binded in perfect unity bazalwane. That is the command. But ukuqonda okunye bona bazalwane bayancengwa. They are persuaded to be in one understanding bazalwane. They are being urged to be in one understanding. Nikhona bazalwane. Ngoba abazalwane kuyaqondakala ukuthi banongevi kunye abazalwane ngoba bayafunda bamamele imfundiso ephilileyo. So abazalwane babekezelelane ekuhlukaneni kokuqonda, bathandane benokuhlukana kokuqonda, bamkelane ukuthi bangabazalwane omunye komunye benokuhlukana kokuqonda. Niyabona bazalwane, bahlolisana abazalwane seluthandweni nasewoyikeni uThixo ukuthi bangahlukani, bahlolisane ukuthi lapho singaboni ngendlela efanayo singafanele abafanayo khona bazalwane, singayibamba kanjani lo sibahlukana, singasebenza kanjani kuleyo nto. Nikhona bazalwane. Okunye bazalwane banokuqaphela ukuthi njengoba amabandla ekwindawo zahlukahlukeneyo, kungenzeka elinye ibandla elise-Cape Town libe nendlela eliqonda ngayo lethile, eliseMthatha lingayiqondi njalo bazalwane, bese leli lase-Cape Town liqonda kanjani liyenza njalo lona eCape Town because lifikelele lona. But kufuneka liyamkele ukuthi ibandla liseMthatha alikafikeleli lokhu kuyiqonda ngola hlobo lanto. Kodwa lona ayisho ukuthi lahlukene bandla, ayisho ukuthi abangabazalwane abanye ngabazalwane abanye, kodwa kuleyo point ithile banokuqonda okwahlukeneyo bazalwane, babekezelelane bazalwane kulapho. Athina amazwi ompostoli kulokho kushuka bazalwane. Incwadi yeRome chapter 14 verse 1 bazalwane, uthi uPaul, accept the one who is weak in faith without quarreling over disputable matters. Niyabona bazalwane, mamkeleni oswele ukuqonda elukhobeni bazalwane nokuswela amandla. Mamkeleni, ningabe nisilwa ngemicimbi bazalwane ebonakala ngathi niyahlukana ngayo. Don't quarrel over disputable matters bazalwane. Makungabi quarrel xa ukhona ukwahlukana nokuqonda, bazabona bakuvuka isiphithiphithi abazabaphithizela ukuba ukwahlukana nokuqonda. Akufanele kunjalo bazalwane. Kodwa bazalwane bathi benokuhlakanipha konke, benokuthobeka konke, benokuthandana konke bazalwane, bayikhangele leyo ndawo bahlukana ngayo, bakhangele ukuthi bathini ukuyiphatha, bathini ukufikisana kuyo leyo ndawo. Why bengekafikisani, lokhu bengafikisani, bayiphatha njani le ndawo bahlukana kuyo bazalwane. Nami bazalwane ngiyancenga egameni leNkosi uKristu Yesu bazalwane, ngiyancenga abantwana bakaThixo ezindaweni zonke ukuthi nikubambe isizelo kwenu kubonisa phakathi kwenu, nikubambe bazalwane. Uverse 19 bazalwane kwalapha eRome uthi uPaul, let us all therefore make every effort
to do what leads to peace and mutual edification. Bazalwane, sonke utsho umzalwane, sonke bazalwane masenzeni konke esinako, wonke imizamo esinayo, every effort bazalwane, sisebenze oko ukukhokhelela eqolweni noma ekuthuleni phakathi kwabazalwane. Sonke bazalwane sisebenzele oku ukukhokhelela ekuthuleni phakathi kwabazalwane bazalwane. Ukukhokhela futhi ekuqondeni kokwakheka okunye bazalwane. Sonke ibe ngumzamo wethu bonke sonke bazalwane. Sonke lo mzamo bazalwane xa uzanya afuna uzanya ngabazalwane abanhliziyo kaThixo bazalwane. Abazalwane abangafuni okokwabo ukulungela. Abazalwane abalwela intando kaThixo. Abazalwane bafuna kwenzeka intando kaThixo. Abazalwane abamela uThixo bazalwane. Bazalwane bazithobileyo bazalwane benza bezithobile beseluthandweni lwabazalwane. Benesineke sonke bazalwane lokubekezela kakhulu abantwana bakaThixo. Yancenga bazalwane egameni lenkosi bazalwane. Benze lo mzamo bazalwane. Yancenga abakhona bakaThixo. Chapter 15 eRome uthi uPaul bazalwane, we who are strong to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Each of us should tolerate our neighbors for their good, to build them up. Bazalwane, sonke bazalwane sikuthwale ukuswela amandla kwabangenamandla bazalwane. Singakholisi thina, singakholisi thina bazalwane. Khumbulani bazalwane, singabantu bokukholisa uThixo, asikholisi bathina, asikholisa uThixo. Nikhona abantwana bakaThixo. So sibabekezela abazalwane bethu, sibabekezela abazalwane bethu kusalele kwabo, sibabekezela abazalwane. Niyibona abantwana bakaThixo ukuze sibakhe abazalwane. Bazalwane, uThixo uqolo makandisikelele manzi ndana. Bekukhona loo nto ibeke enhliziyweni abazalwane ukuthi ndishere nani namhlanje ezindawo. Ndikhuthaza kakhulu bazalwane phakathi kwenu. Ndiqinisa nabazalwane bethu abaphume uphulo, bazalwane ababizwa ngoba bazi-warriors. Bazalwane abaphume inkosi bakaThixo bazalwane. Belwela ubunye benkolo endaba ezilungileyo, belwela ubunye bomzimba kaKristu bazalwane. Bazalwane ukuthi hambani bazalwane ningemi. Hambani ningemi bazalwane. Sumani nime nikhanye nina ngokukhanya kufike kuni bazalwane. Hambani ningemi bazalwane. Ndiyaphinda ndithi bazalwane, siyamemeza, we call upon wonke onalenhliziyo bazalwane, onalentshisakalo bazalwane ukuthi asijoyine abe mnye nathi bazalwane, abe ngomnye wethini yethu, abe ngomnye wabaphume inkosi kunye nathi bazalwane. Simphumele inkosi uThixo bazalwane ukuze simkolise uThixo esimphumelayo inkosi. Inkosi yoxolo nesikelele ngomntwana bakaThixo, uThixo uqalisele nonke indawo ezizongena kuzo egameni lenkosi bazalwane, uMsindisi wethu uKristu Nkosi yethu.